batho e reng president ya dingaka e re phurafura ya e dirang e ne melao lebellang go bolela malena o leng gore yena o kgadisitše molao wa modimo motho a kgadisitše molao wa modimo wa morile monna yena a tetšhentšha e dira mosadi mare o re o bolela ka melao a bona sama o ne molao total wena o ne molao lao o nyaditše le batswadi ba ga o nyaditše le kereke o nyaditše le paebele wena o tetšhentšitše wena jwale wa tsarekeng se ka batlo go bile o boditše motho ka molao a o ne molao total o nyaditše le diphatse tša modimo mo a reng jwale o santse gore go tšwe bomantle wena o širile mo e leng gore batho ba santse gore go nkge boloko a wana o ka sempotše ka molao bona ga botse gore o presidente ba go beile bo presidente ka mokgwa mohuta mangwene ga bonana tla ko o botse wa rrana wa rekise o ka sebe presidente aka wena nagana ba re presidente aka ya dingaka president anse ga e sepela e tswapetša marago tswape o tšhaba gore bosepa bo ka no rothana ko nngwe le nngwe ga re ke president aka aowa ka mmagong ka go bolla gape ka mmagong ka go bolla aowa ke tshepe ebile a ke tepone o tsebe gore mo ditaxing e ba no go fa setulo ka baka la gore ne moreba gore nao ke a ke boletše ke lakale go ra rola yana ba no go fa go president ka re o itia nna mfana e mone bona wa rix tia nna mfana bjala ba go rotoše ba gore ye modimo ba se ka tle ba gore ya president tia nna ba go rotoše ba gore ye modimo se ka tle ba gore le president na o ka se be president a ka nga tinyela nyi monna melao molao wena o change o ganne bona wena molao o paletše pai a gone motho o ka mfa molao wena wa gafa ya ba ge le simolotse jwale le thomile ka dikholo ka di-whatsapp mosejwaji gomola mosejwaji se fetole wa ka semararben le nnete banana ke no telela ke sebeela ke gomole pena ba ka ntela ba bantši ba kampha di-advice nka thetša ba bantši le ka nkgala ka gale mara e seng sebeela sela ke sebeela taswa e dipula di sane nonko setelele ke sebeela ka gomola e manganyane ka se manganyane le nna gape ke na le ona marumulane ke na le makoko ke na le ditshele gape le nna le nrata ka lebaka la gore be le thetša di-video tša ka ke bolela dilo tše di botse focusang go dilo tše di botse tlogela nna ke tekemeleng le nna focusang go tše di botse tše e leng gore ke le rutile go tswana ke sa tlong go le ruta godimo ga tswana tlogela nna ke botseng sebeela taba tša sona mo presidente ke ra wena president a dingaka tše confused na o ka šila ba president aka ke re na ke jukologe o tla ba president a dingaka tše di jukologang jwale ka wena a ke jukologe ke re o lemogile gore lebaka le la metse bjale la trenda mo TikTok a ke re malabora sa gore sa ga go tšhala batho ka metse o lemogile gore lebaka la metse la trend gape batho ba tšhala nto e leng gore ke nnete le bophelo morago bjale lebaka la metse bjale la trenda bjale mo TikTok bjale go tlo nyaka gore reke di-carrots ye le tatentšhu ko lebelele gore lebaka le la be ke rasitša mosejedi ka lona bjale batho ba le rata ba le trendish ke ra wena sta wa tena le phuza face o tsore go swere ke nnipinyana tša go jo go tronkela fetša gona wa kgatšha tša go jonkorong yana o tšhabešela tša mo contenteng yaka nape content yaka o ka se bogelo le soupa a ke re wa tsara ke nako ya gago santse gore before tlo bogela content yaka lo before tlo fa advice tša magafa o tla thetša ka magafa a swanang le wena go ne motho a ka thetša ka advice wena a bolela ka molao wena o se ne molao wena o ne molao wena o nyaditše go nyatša o ne molao jwale o tla support-a ke ba e leng gore ba swana le wena ba ne pelo tša magogo pelo tša maboya jwale ka wena mara nna thetša ko go botse lebaka la metsi jwale wa le bona gore le dirang le tupiša le rwele TikTok ke ra bona mopresident wa dingaka tše confused mopresidente wa tlhakantswe ke wa šešerekano motho a sa tsebeng gore o eme kae o gone o tšeatšea ke sejeaje ba re ka mono o šabeša o ya ka mo gore ba re šabeša nna o ka semphe di-advice samma ke re o tla fa ba e leng gore ba swana le wena ba confused a ke jukologa ke tlo kwa ka wena nna president ya dingaka tše di confused. So Msibiari has definitely responded to Gogo Makepula after he went on to do this video saying Pura Pura ena le melao, meaning that the 12th Apostolic Church's uniform definitely has rules which are not meant to be disrespected. Gogo Makepula did this video after being tagged in the comment section in one of Msibiari's videos whereby she was she was at a 12th Apostolic Church. Of course, she wasn't wearing like a head wrap, and
Makepula took it upon himself to address that, saying that, oh no, you cannot just do that. You definitely will not be doing that, not under my watch. You all know that Makepula and of course Somisiviadi are not really seeing eye to eye. As a matter of fact, they have been, subbing each other, dragging each other basically to filth there on TikTok. This started a few months ago, whereby Makepula did a video saying that Musibiadi is not a sangoma. She didn't go to initiation school. She is one of those initiates, those self-initiates. And Makepula said that, Musibiadi is only milking people money. You guys, now Makepula did this video, which I made earlier, whereby he says that Musibiadi will not be disrespecting the church just like that. Since when? He says that he has never in his entire career, in his entire life rather, as a seer, as a Sangoma, he has never seen someone who breaks the rules, who disrespects Ubunkoma, not only Ubunkoma, but also he says that Musibiadi had the audacity to go to the Apostolic Church and not wear anything. Musibiadi claims that she has like these multiple spirits, and one of the spirit that she carries is that of Apostolic Church. So she also helps with in terms of Moya, like the spirit of the church, the 12th Apostolic Church. So Makepula says that, you know what, you're only doing this for fashion. Everything that you do is for cloud and social media views. Well, Musibiadi said, not on my watch. She did that video where she basically responded to Makepula saying that you are the last person to come here and tell me about rules, disrespecting rules. One thing about Musibiadi is that she has words for years. She is one of those people who will tell you isn't Abazako for a couple of days. You could see it in her eyes, but at this point, I feel like nothing really wise comes out of her mouth as she, ends up to Gabantu with nothing but vulgar words. She is one of those people. So she basically came for Makepula's sexuality, saying that, Makepula, you broke the rule when you decided to act like a woman when God made you a man. You are the last person to even be telling me about breaking the rules. What do you know about rules? And also, who made you God? She rather called Makepula the president of Izinyanga, saying that, you know what, I get when you are the president of Izinyanga, soon you will be God, because when you know everything, and when you are the last person. Basically, she came for Makepula and read him to filth, saying that, he went against God's rules by wanting to become something that is not, by wanting to change his gender, basically. You guys, what do you think about this? Please engage your thoughts with me in the comment section down below. Also, of course, like this video, subscribe also if you haven't yet done so that you do not have to miss out whenever we try to upload a new video. Thank you so much for clicking on this one. I will definitely and surely be seeing you in the next video, and may the good Lord just continue blessing you all. Bye.